bu yerde çoğulup yaptığımızın maksadı bir camandık emes, birovni camandaş emes, ce birlikli camandaş, ce başka degen oyumuz yok. Bir gana nerseni suranabız, ayrıca prezidentin özüne suranabız dep jatabız. Bu çeçilbey jatkan kempiravat meselesini kaçabı jıldırıp dursun, bir yılga, jarım yılga undaraka. Fakat bizde kalıp dursun, elge gelip düşündürsün. El barımız düşünöylük. Emne mesele olup jatat eken. Bilik tuğra kılıp jatabı. El tuğra kılıp jatabı. Uşunu bilip duru andan keyin çeçilsin degen meseleni ortaya koyup çeyildip jatabız. Mana el emne deseger oşonda aytabız. Balдар жеткирет ушул нерсени. Президентке чейин. İşte atkan işlerini başkanı biz analiz kılbayla kalardın. Onlar iştep жатышат. Ушул кемпирабад тууралуу кандай оюңуздар болсо чыгып айтыңыздар. Ушул гана биздин мындайыбыз. Азыр убакытты кыскартып эле агай. Кол көтөрүп коюңуздар. Каршыбыз дегенде. Макулбуз дегенде кол көтөрүп коюңуздар. Макулдар барбы? Жок. Жок. Значит, бардыгыбыз эле оюбуз бир экен. Онда бир эки аксакалды сүйлөтөйлү дагы. Кайрылуу жасап коелу. Мына жакта элдер турсун. Сиз сүйлөң, дагы ким сүйлөйт? Абакыр Айшака сүйлөсүн, дагы бирөө сүйлөсүн. Жаштардан да бир экөө сүйлөйлү дагы. Общий кайрылуу жасап коелу. Максат, бирөөнү жамандаш болгон эмес. Максат биздин айылдын атынан бирөөлөр сүйлөп атат. Biz unчукпай отурабыз, компроматыбыз мына бизден 501 километр жакын турат. Эртең келечеги кандай болот? Эч кимибиз билбейбиз. Ошого алдын ала биздин Кароол айылынын оюну билгизип коелу деген эле ой болду. Бул жерде Жапаровду, же Мадумаровду, же Ташиевди жамандаш эмес тугандар. Биз кандай кабыл алып атабыз? Биздин оюбуз кандай компроматтын кетишини ошол эле максат тугандар. Ушуну эле билели дедик. Бул жерде бирөөнү жамандаш эмес, бирөөгө шек келтирген жокпуз. Maksatımız da bildirip koyaylı. Karşımız karşı verilmesin. Biz al yerden cerimiz var. Ülüşümüz var. Eginimiz var. Kumun işleti otağız. Balığınca otağız. Susun faydalanatağız. Kokusu erteğin uşullu nerseler çok bol falan bulsa bizge kıyım olat tuğanda. Men oyun bu. Jeki oyun. Men bir oyun taŋıula oyun. Men oyuma koşul dep de kaytpayım. Bu men jeki oyun. Sizler de uşuntu bir küçüğünüzler, oyunuzlar aytıp koşuңuzдар. Maksat ошол эле болгон. Бардыгыбыздын оюбуз бирдей эле экен. Кайрылуу жасап коелу. Бир 3-4 аксакал сүйлөсүн, жаштардан сүйлөйлү да Кароолдун атынан кайрылуу жасап коелу. Кандай сезишти? Кайрылуу башкадан бөлөп кетет. Баш эте эле тартты. Бияктан бери жак карап эле сүйлөй бериң. Эл жактан бери карап. Агай. Allah subhanahu ta'alaga maqtovlar aytib olaylik. Qayerda jiyim bo'lsa Alloh taolo to'xtadi da. Allah muhtojlikdan tozakan, doim biz bir narsaga muhtoj ekanmizda, ömürge muhtojmiz, densoqlikqa muhtojmiz. Bunday masala yerga, elga bor. Bu cho'ng masala bo'lib, o't Qirg'iziston eli qulog'ini turib turadi, o'ta cho'ng masala bo'lib o'tadi. Albatta bu yuqorida söylegan yo'ldoshlarda eng biz uchun Hayırlı oldu. Bir yakada devat payı var. Çoğanlar. Bu kampravatta biz buna özgürdük. Bizim lideri yeteğinde çoğası vardı. Jaksısın zamanın barın körgöndük. Buna yaşıyoruz, buna 78 olması barın bilip duramız. Kanday yollar menen satılgan, kantıp gelgen, özbek tuğanlar gelgen, bari belgiliyim. Yine bir jakşı jağı Birlikte de tatpay başka da men de bir oyundayken 78 yılı biz Bişkek'ten Bakta terbiyenin kelgen studentler dakönçiler. Anışa Kızılcar Bülgöl'de Sapkoz'da bu şehirde aytıp kalıştı. Bu kampravatka verilince bizim yer okumuş sonun emes bile solu yer. Adır eken bırak su çıkarttır. O son ilgeri sayız bolup seniki meliki bol boy Özbekistan, Kırgızistan ve çegaranın hiç kim kızıktılığı yok ala. Oşol mezgildegi çeçilip kalgan mesele mına jaşlarga kichine tushundirib aytib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Anday alış beriş, anı mını mene hökümet işine aralashganim yo'q. Anı men o'ylayman mına bir yil so'roq bersek, bizga kelib qayerlar o'tgan, konkretni, qanday yo'l men o'tgan, qancha yilga arendaga bergan, mizamda o'tirdi, taq aytmasak biz yolg'onchi bo'lib qolamiz da. O'shani bilib
Ana mana shu Kempirawat ham bu o'ta bir ma'nili yer ekanda, suv jag'idan. Bu yog'i bizning tug'anlar 30 asrdan beri suv ichsa bo'ladi ekan. Har qanday bir jag'idan bu Kempirawat bir strategik deydi, o'ta ma'nili aymoq bo'lganlikdan mumkin bo'lishuncha el birimlikda ushul barliq aymoq mana shu ko'lning tegaragida bitali o'zgan eli, Qirg'iz elining bari qo'lda o'tadi. O'shiga bir emeğe kelayli, bir birimlikka kelayli. Albatta, birlikdagi qanday bir darajada mağday qiyin qırdalda qara tajik tug'anlar bilan masala chechilmay bunantib qancha bir tug'anlar javrqa uylaridan ajrab o'lim jitim. Bunday topalongdagi o'ta jomon tug'anlar o'zgan o'qiyasini ko'rdik. O'z o'qiyalarini ko'rdik. Kim qanday darajada bo'ldi, qanday siyosatda bo'ldi, buna gunokorlar chiqmaydi. Kebir uy bilan uy bilan qirilib ketganlar bo'ldi, o'lib qoldi. Joylarına boshqa bo'ldi. Bu masalada o'ta qiziq qandoqlikqa berilmay, yoshlar, tug'anlar qara qildi, qarjargan xolislik bilan, adalettlik bilan shu birlikdagi bizning el taraf bo'lib, usul masalani to'g'ri chindiq jag'ina chechib bersa, bu bizning elning baxtisi, biznikilar eng kerakli ekanda, mana jilqilarimizni o'tib barimizga Xudo xolasa biz foydalanmasak, bizning baldar kelajakda muğlar foydalanadi. Şunu birimlikte bir söz bo'lib, şu bir tinchlik yo'l bilan, kelishuv yo'li bilan, shunday bir o'zbek, qirg'iz bari musulmon bo'lgandan keyin men o'ylayman bari masala tinchlik, yaxshi yo'l bilan Xudoyni qarab turib to'g'ri masala chechiladi degan o'ydaman. Men jeka ko'z qarashim shunday. Assalamu alaikum. Tug'anlar. Yeme bu Kempirawat joyindachi hozir Qo'qonchadagi kengarillar aytib o'tdi. Biroq sal nimaroq bo'lib qoldi. O'shal yerda yashab, o'shal yerdan ko'chib chiqqan odam qatori men aytamda, o'shal yerda biz yashaganmiz, bu joyga ko'chib chiqardi. O'shal uylarimizga aqchasini to'lab berib, mana nimada o'shal joqdan chiqqan mektepdan o'rtaga solingan. Biroq yer hiç berilgan emas, almashilgandagi emas. Biz uqqandagi emasmiz. Andan keyin hozirgi kunda Kempirawatga berishdan hech zarurchiligi yo'q edi. Misol uchun birlikda o'tirganlarda hech nima bir narsani o'ylasa kerak, biroq bizga ochiq bo'lib aytadi. O'shani ochiq aytib o'ylar, mana bu yerdan biz oldik, mana bu yerda bunday qilamiz degan masala bo'lib turgandan keyin el bordi, ma'qul bo'lsandan keyin berish keraklar. Bu yerda bardiq narsa ochiq aytilmagandan keyin o'shanday nima norozichilik ko'p chiqadi. Endi hozir Kempirawatning bardig'i teng foydalanamiz deb hozir aytadi. Kim bo'lsa dalachi, olg'i chaqda o'shantadi. Olgandan keyin o'zi biladi. Xolasa to's ertang hozir bo'libdi, biz to's qo'yamiz deydi, ertang keltirib to's olgan bo'lsa, bu yerda boyaqa aytgan mol joyimizdagi yo'q bo'ladi. Qumdan qancha foydalanib, buna elimizgacha qancha foyda tiyotadi. Qumning o'zidan hukumat o'shonchalik aqchani hukumat berilmaydi. Kerak bo'lsa-chi. Anan uyingdagi narsangni dalachi satsang, o'shal narsa keragi yo'q deb sataversang, ertang kerak bo'ladi, ish topmaysan uni. Hozircha Kempirawatga biz hech nima qilmagandan keyin suvsini olaversin, hech zarurchilik yo'q uni satishgacha. Men jeka o'yimdachi Kempirawatga berishim keragi yo'q. El menen hisoblash kerak. Kempirawat qolish kerak. Bu biriyle biz emas, bu Qirg'iziston boyligi. Hozir bardig'ilar aytishyapti. Nima biz ushul yerda yashab turibchi qaydigar bo'lsak, o chuyda, ko'lda, boshqa joqda yashaganda qanday qo'ldosh o'tadi? Kempirawat ketmasin, bu bizning strategiyalik obyektimiz deb. Ertang kunlarcha ish narsani toppa qilamiz. Hozirgi obishana qilgan narsalar ertang bo'lmaydi. O'shal 65-yili olgan bo'lsa, 70-yili biz o'shal joqdan ko'chib chiqamiz. O'shandan beri nima aytilgan o'tirlarni birida qatqaryapti. Hozir nimada kelishimda yozilgan narsalari ochiq turadi tabii. Uni hech yashirolmaydi. Baribir chiqadi. O'shal narsalarni atqarib olgan hozir ham qolgan bo'lsa, ertang kuni atqarishga hech qanday kepillik yo'q. Uni ochiqlar hech nima bu yerda o'zingizning o'yingizni aytishingiz kerak. Kim kelmasin.
Biz ушул жердин жашоочусу катары. Ушул жерде жүрөгү ооруйт, ошол жерде неме бөлөк-бөлөк өтүп кеткен болсо, эртең күнү тоскон болсочу эч кимибиз бара албайбыз. Тоспоймун дейт, эртең тосот. Туура ошол. Өзбекстандын өзү немеси ошондой. Кайсыл граница болсо да эледи сразу тосот. Буга чейин эгерде берилгенде давно тосмок. Компромат өзү деле калсын. Кандай дейсиңер? Assalamu alaikum, hurmatly jamoat. Atım Begalov, Aliyam Sıdıkov, Karaoğlay'ın turgunu olam. Bu komprovat meselesi öte çiyalaşkan mesele oldu. Çünkü kelgende bu yerde komprovat satılgan emes eken. 60 yılda 65 yılki kelişimdi 75 yılı Usmaliyev özü baş bolup jokka çıkargan eken. Sebep degende Özbekistan özünün moyununa algan uadalarını atkırgan emes eken. Oşol atkırmaganda üçün Usmaliyev özü oşol nemelerini jokka çıkargan eken kelişimlerde. Bu boyunca Abulov degen taksırdın kolunda toluk dokumentler var eken. Oşol Abulov degen adam geçen günü kamaka alınıp atat. Oşol adamın kolunda dokumentlerdi birinci katar varlığını anıtaş gerek, taktaş gerek. Anan ki bulmasını çeşiyor gerek. Azı şaşırının gereği yok. Cana kime aitti oşol bizge bir yılga arka sürüp yer dursun oşol demeyene. Anan kiyin oşondan kiyin. Ana Tacikistan'ın masayla çeşsin. Oşoğan öte orçunun masayla çeşsin. Anan bulacağını çeşeversin. Ağa şaşırış yok. Ötkörem dese ötkörem. Allah'ın koldağı nerse. Biz birlik taşıtkan yokmuz. Birlik'e karşı hiç kadar sayısat kılatan yokmuz. Biz bol gözünde kompravattı. Özünün yerdi. Vermeyiz de gelinde oyun atar. Ata boğazdan kalgan yer. Ata boğazdan kalgan su. Oşol yerde dıkançılık kıl. Oşol yerde bala çaka bağım kele tatiyezin barıga. Yani keltüründe bizim cevatkan nanımızı şap alıp koysa yerdi muharı karşı olur da. Bu yerde etkanda saat çok cindininde. Alar birliğini atkara versin. Başka işlerini özleri büstüre versin. Al birlikte satış yaparka, taşıyıpka, asıllıkta hiç kim yok. Yeldin amel işi de yok. Yeldin kara kursağında öyle otar. Özünün ertegen günü bala çakası kanti bağam degen öyle otar. Yerini alıp koysa ertegen bala çaka bağam kıyın. O şöyle mesele bu yerde. Hiç kimge sırk koşatkan yok bu yerde. Cecalgan mı? Oşan için tuğanlar. Kompravattın meselesini daha bir yılga sürüp kiyinge kaldırıp versin. Oşolun arasında çeksin. Bu öte şaşırış emez. Kompravat verilmez oşol için. Men oyum boyunca. Verilmesin mi? Oşol, men oyum. Bizge dağı söylesek olur mu? Komprovat ne kıtasın öyle? Şimdi Assalamu alaikum. Hazır men söyleyin ha. Assalamu alaikum. Tuğanlar. Bağırduğumuzda bir erkek çıkmış. Mına şu bağı televizyondan bile bağırdık çaktan aytып атат 62 yılı dep. Ol berilgen emes da. Bizge mına misal üçün çıkkanlar oşo yerden köçüp çıkkanda dağı kompensasiya tölö bergenini suda arkılуу төлөдүk ko биздин ата буга. Акыркысы 80 жылга чейин төлөдүk. Биздин өзүбүздүн жерибизди, өзүбүздүн жерибизге şu su neme kılgan için bardығы төлödü. Akırkımız tameke kılıp жүрүp төлödük ko sudalardı. Algan deyip bardıq atkanlar bilmeysizler mi? Oşo yerden köç çıkkanlar bardығы misal üçün yine alıp çıkan sudan төлödük ko memleketke. Azı kelbemi kayra bul talaşçı verilmegen nerseni talaş bul tuğra emes bolsa gerek deyim. Bizdin özübüzdün жерди misal üçün elde kaysı yerde olsa aytat. Elde jeri kengiri olsana el bayıtta. Bizdin bolgon jerimiz şu jer kaldı ko. Malımız bardығы şu jaktan çıkıp atat. Otunumuz, kum şagılımızga çeyip jaktan alıp sakınan. Daha kaysı жерге çıkabız biz. Bu jakta adırыбыз tar bolsa adırga çıka albasaң, mal koyuңdайды albasaң, bardığыбызды келе şu жерде турат да. Bardığыбызды. Kış içi. Kana biz adırga aydap çıka albasaң, adırыбызды tar bolsa, bardığыбыз 8 sötükte oturabız. Hem şu жерибизди daha beri verse kayakın talaşışыбыз керек biz. Mına misal üçün şu жылга чейин berildi dep жүрgөн азыр мыналар айтты. Берилгенде качан эле тосуп алат эле Өзбекстан. Мына мен bir апта болду, Аксыга барып келдим. Аксыдан жерлерди алып дейт. Ошол качан bir 15 жыл башта тосулган нерсе шол бойдон турат тосулуп. Bir кадам жылган жок. Жолдо машинада кетип атып, машинаң бузулуп калса,
kelip jıl deydi. Jön mına şu jolda şu. Jolda buzulup kalsa maşinаңды al deydi. Hiç kaçan o tosup kaçan tosatılıyor bunu berilgende. Berilbegen için turar. Buna hazır bir yağı tosulup turar. Bardık jerin tosup tutar. Erten kepildik kim berip tospaydı dep. Buların aytışıga qaraganda. Biz berilişige karşıyız. Karol eli var. Bizde oldu varsın ne? Bir santimetr yer ketetirgan bolsa, men turaman mına men. Çolongdap bolsa baram men şehirge. Ama Урматтуу Садыр Нуркожоевич, компроват талашы жок биздин жер. Бул жашыруу сыр эмес. Biz ушул жерде төрөлүп, компроватта чоңоюп, ушул жерде чоңойдук. Мынау айыл компроватта жашап, ушул жерге көчүп келген айыл. Мына тургундар бир да саясатчылар жок булардын арасында. Нукура ушул айылдын тургундары. Biz компроваттын берилишине каршыбыз. Урматтуу бийлик өкүлдөр, бул Кароол айыл Өзгөн районунун Кароол айылы. Мына азыр бул жигит айткандай, бул жерде эч ким саясатыны курган жери жок. Бул эл карапайым эл. Бүгүн чогулдук, бир оюбузду билдирип коелу дедик. Мына 5 манжа бөлөк билек бир дейт. 5 адам бөлөк тилек бир. Мына элдин бардыгы бүгүн компроваттын мына бизге ал жер тосколу болгон жок. Тосуп койсо эле биздин жашообуз оңолуп кетпейт, наоборот проблемабыз көбөйөт. Ошон үчүн ушул бойдон эле кала берсин, эч ким тийбесин. Бизге анын тосконун кереги жок. Компроват Кароол айылында калсын ушул Кароолдун жеринде. Assalamu alaikum урматтуу жамаат. Бүгүн мына жакшы жыйын болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин эл чогулган жерде, жыйын болгон жерде ачыгын айтыш керек. Бул жанагы бүтүн Кыргызстан адамы же башка партияныкы атайын келди деген сөздөр көп болуп атат. Артынан түшкөн маселелер да болуп атат. Мен жергиликтүү кеңештин депутаты катары айтсам, бул эл, карапайым калк өзүнүн чыныгы маселесин көтөрүп чыкты бүгүнкү күндө. Чындыгында бүгүнкү күндө бул компроваттын айтылган 900 горизонталын бүгүнкү күндө карапайым эл эч ким билбейт кайсы жерде экенин. Азыр айтып атат бардыгы, ол кеткен болсо 1200 гектар жер кошулат дейт. Бирок бүгүнкү күнгө чейин көрсөтүп бере элек ал жер кайсы жерде экенин. Бирок ал биздин Кароол айыл өкмөтүнүн картасы менен караганда айылга өтө жакын болуп калат. Биздин элге кыйын болот. Азыр бүгүнкү күндө биздин эгин эккен жерлер саздак, эгин жакшы болбойт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев, сиздерден суранабыз. Бизге компроват калсын. Дагы жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылуум бар. Сиздерди эл шайлаган, компроватты саясат кылбаңыздар. Ел тарапка жакшы жагына чечип бериңиздер. Чечилсин. Ел тарапка чечилсин. компроват Kalsın degender, kalsın. Rahmat.